Sizodemonstratelana uthando kahle lobuzalwane. Nansi into yokuqala Yes. singapheleli apha ekubonakaliseleni abazalwane kuphela, sidlule sibonakalise uthando ebantwini. Kahle abantu abasathandani but kuthandwa izinto abanazo. Yeah. Zezona zinto ezihamba phambili, uthando lwabo lukwezi zinto, nothi Yeah. komnye umuntu. Kanti uThixo yena ufunani? Uthando lolu. So ke ngoku ufumanisa ukuthi uNkulunkulu labo bantu uyabadinga ukubasebenzisa, kodwa bavalelekile ngoba phela ebandleni bakukhona i-vision yakhona. Yeah. So wasebandleni kufuna kulandelwe le vision. Noba uNkulunkulu angakhuluma athini, ngenxa ye-vision yebandla akwazi ukuthi uze naleyana eyakho into. Welcome once again kwiKota 2 Media. Igama lami ngumduduzi ngwakashabangu. Asibingelele umoya ongcwele khona phakathi kwethu. Simbonge futhi sibonge nje ipresence yakhe, ubukhulu bakhe, amandla akhe ahleze sipha wona malanga wonke. Iwisdom siyabonga nje. Kumusa ngibingelela abangcwele kwizindawo zonke la kufinyelela khona le message yeKota 2 Media. Sanibingelela, sanithanda ngendlela esimangaliso. Sibonga ngokuthi niyaqhubeka lokho nibuya nibukela. Inkosi ayinigcine nje, nibusise na subscriber, na like, na comment nje futhi kahle. And kwabaqalayo ukuhlanda nale channel, ngizothi mina ungashintshi, ungayindawo ulahlekanga. La ekhaya sikhuluma nje indaba ezimnandi, indaba ezithinta umuntu kanye noNkulunkulu. Akukho okuningi esikhulumayo namanje, sokhuluma lezo indaba lezo. Hlala nje urelax, inkosi izosisiza. Angingedwa namhlanje, ukhona umzalwane bazomkhumbula abaningi umfundisi. Wayefikile la umfundisi uBrother Dumsane Mngambi, waletha obunye ubufakazi. Bazobukhumbula ethi inkosi imbizile ukuthi makabe yipresident, but yena uzochaza kangcono. Ngenzela nje ukuthi ukukhumbula ukuthi konje imuphi. Yes, ukhona ke futhi namhlanje. Ake simwelcome, simbingelele. Siyabingelela mfundisi wethu. Okay, nama ngibingelele babushabangu. Yebo. Ngiyabonga kakhulu nangethuba lokuthi ngibe khona kwiKota 2 Media today. Yebo. Egameni lenkosi Yesu, amen. Amen. Ngicela ukuthi uphinde uyisondeza kona. Alright. Yeah nje. Ngifuna uzwakale kahle. Amen. Yebo. Siyabonga uhambile wabuya. Ngiyazi njengoba ukhona nje une message osiphathele yona. But angazi ukuthi ufuna uqala kuphi ngoba last time kwakunama questions. Ngazi noma uzoqala ngawo yini, siqhubeke sephambili. Alright. Okanye ngingaqala ngawo ama questions. Singaqala ngawo ama questions ngoba into engiyize nayo iningi kakhulu, so okanye ngabe naso isikhathi sokuphinde ngibile kuona. Yeah, those few nje nakhona siwathi fast. Oh right, okay. Oyoqala khona okanye mangibhekela ngoba zithunyelwe lana ezinye ze questions. Okay, yes. Okay, question yokuqala ke ethi so the question that right, okay, imanje ngifuna ukuthi ngingabe ikhonto engishiyayo. Okay. So the question that I have for Puti is this: was it in the year 2010 when he was told about this? All right, ke ngicela ukuthatha ithuba ngibulise kubabukeli bonke emakhaya. Yebo. Ngibulise nakuye ubabushabangu enginaye la studio iKota 2 Media. Yebo. So ke ngiphinde ngibonge nangethuba engilitholayo namhlanje. Ngiyazi ke babukeli ukuthi bengingafika ngiyethemba bokunyaka ophelile ngize khona lana ngizothula ubufakazi uNkulunkulu okanye nge-encounter engaba nayo noNkulunkulu ngonyaka ka2010. La uNkulunkulu wafika kimi ngihleli wazimbula ngendlela nami yangimangaza niyangethusa ningi-understanda kahle kamhlophe ukuthi abantu abaningi nabo yabathusa mangichaza ngoba ngakhuluma into engekho ku level yabantu basemhlabeni abaphesiva izinto ngendlela yenyama. Lena into engayikhuluma into ephesive kalula if ngumuntu kamoya, because umoya kuthiwa uphengulula zonke izinto. Yebo. Ayikho umoya into ongayi-understand ngento yenzekayo emhlabeni. Ziba khona even izinto ezikhulunywayo masizicinga thina ngelevel yethu njengabantu sizithathe ngongathi into engekho lesiphikisane nayo if siyathanda
okanye siyiblame sigxeke njengalena yokuthi uNkulunkulu avele athi emhlabeni abantu beyazi indaba yokuthi upresident into enja okanye ngumuntu onjani nomuntu okanye maybe okweliphi izinga eliphakeme ngokwelapha ngokwe-standard of this world nangokwe-system of this world. So-ke uNkulunkulu wayeza wazongi-introducela i-president wayekhuluma ngayo ngalelo langa wanibonisa i-presidency ukuthi kahle kahle nansi i-presidency yena azichuzela yona. Like i-understanding yami nami zange ni-understand kangoba nayo ndake ndachaza nokuthi even nami ngendlela endangayikholwa ngayo ndafikelela ku-level apho khona wade watshintsha ivoice yakhe wayenza ivoice yakhe yaba ne-authority ngohlobo lokuthi nami zange ngikwazi ukuthi niphikisane nale ndlela ivoice yayingayo. Ngabe sengiyaqala ngibona ukuthi noba kuthiwa okanye maybe abantu bangakhuluma bathini okanye abantu banganthatha kanjani ngoba ngiyayazi ukuthi it sounds insane ngendlela eyiyo mangaba uzothi umuntu uzothetha ngezinga le-president. Kodwa-ke nalapho noba kunjalo but into ndiyeza apha embuzweni qha nje ngifuna ukuthi ndize kahle njena ndichaze ngoba still ngiyazi ukuthi iyathusana indaba yokuthi umuntu avela futhi president. And into efuna ukuthi-ke ngichaze ukuthi no ba-understand abantu ngizophinde ndi-emphasize indaba yokuthi makuthetha uNkulunkulu ngale ndlela wayekhuluma ngayo empilweni yami wayengatsho ukuthi like o-president okanye abakhona okanye i-president sekhona emhlabeni izophelelwa lesisikhathi ayingeke iphelelwe lixesha lama-president akhona. Izoqhubeleka into yawo ihambe ngale ndlela eyaziwa ngayo because ihambisana nepolitiki indaba ye-presidency yasemhlabeni. If kuzokwenyulwa i-president kuqale kwenziwe inhlelo ngendlela yepolitiki then-ke manje kube sokwenyulwa ngohlobo lwakhona until-ke kube sokwenyulwa upresident. Kodwa-ke lena wayembula uNkulunkulu wayimbula kwaba yinto apho ngibona khona ukuthi lena into i-spiritual. So if-ke angeke ngigxile kakhulu-ke kuyo ngoba ngayichaza kula video yokuqala ukuthi-ke usho kanjani uNkulunkulu ukuthi ichaza. So-ke nangokumbuzo endufumanayo-ke ngoba ngathi mangichaza ngathi uNkulunkulu ungi-anointele since abantu emhlabeni bebonakala ukuthi bayamkhalazela uNkulunkulu. Wafika wanitshela into efana nale uNkulunkulu wathi abantu izidingo zabo abazifumani. Abantu bayahlukumezeka, abantu bayakhala, abantu bayashona, bayagula, zininzi izinto ezehlayo emhlabeni ezehlela abantu ezibhlungu. And wayechaza indaba yokuthi ngale ndlela abantu abamkhalela ngayo naye akasayithandi ayimphathi kahle ngoba yena unguThixo bathandayo abantu. So-ke njengoba-ke echaza ukuthi unguThixo bathandayo abantu wandivisa uthando lokuthi abantu ufuna bave kanjani emhlabeni, baluve kanjani uthando lwakhe. Yilapho-ke nami-ke ngabona ukuthi andizokwazi ukuthi-ke ndishaye ungathi andivanga ndivile ukuthi uThixo uthethile and njengoba ekhulumile uThixo uyafisa ukuthi lento i-implementeke okanye ithini ibe khona emhlabeni alidemonstrate uthando lwakhe. So uThixo mayizosebenza-ke emhlabeni usebenza ngomuntu. Mandidlule-ke apho ndiye khona-ke straight embuzweni. Okay-ke so kwaku-2010 kwango-2010 yes-ke i-question yokuqala ngicabangela ukuthi-ke iyaphenduleka ukuthi-ke sithi so the question that I have for Bhuti is this was in the year 2010 when he was told about this. Yes. So-ke ngicabangela ukuthi-ke iphendulekile i-question yokuqala ukuthi yes kwango-2010. Okay. Eyesibini izothi-ke how far has he gone with this gift since the day he was told. So-ke lena-ke yesibini i-question-ke ndithanda ukuthi-ke ndiyiphendule ngolhlobo ukuthi-ke manje-ke how far have I gone with the gift since-ke ndaxelelwa ngayo-ke yona lena i-gift yokuthi uNkulunkulu but indlela wayichaza ngayo wathi ngizobabeka abantu izandla bafumane izidingo zabo. Uyandi-anointa washo njalo wathi uyandi-anointa izandleni ukuze bonke abantu abanezidingo zabo emhlabeni bakwazi ukuthi mangibabeke isandla abantu izidingo zabo uzoyiqinisekisa lonto ukuthi bayazifumana ngale ndlela abazifuna ngayo. So into yokuqala awayikhuluma-ke wabesethini-ke manje masikhulumile wathi even umnotho wase-South Africa uzoboosteka ngendlela yokuthi even amanye amazwe omhlaba azofika eze eSouth Africa
ezobona uba yini lena ibooster umnotho, so then bese kuyakwazeka ukuthi no kunomuntu kaNkuluNkulu okwaziyo ukuthi enze into efana nalena. So kodwa ke kuyo lonto leyo indlela wayibeka ngayo wayiveza ngohlobo lokuthi lento mina okay into engabe ngiyenza njengangoku njengoba ngitshela ngala I mean after ukuthi mase ngaba sengazise ngayo yonke lento le mandithini manibazise abantu and wakhona lapha wanokhalimela khona ngohlobo lokuthi since nami ndibona ba ndiyayisaba andikholwa entshela ukuthi akayithandi indaba ukuthi umuntu yena make khuluma naye emthuma ebantwini then yena alibele ukwesaba nongakholwa. Yebo. So ke lonto leyo ke yandenza nami ndabona ukuthi ke ana choice iyona yesabeka mangaba uzoze ebantwini uzothetha ngento efana nale. Kodwa ngenxa ukuthi ndanikezwa ke ukuthi mandenze mandihambise le message abantu bekhola bengayikholwa izodependa kubo but mina ndidlale nje yami role ukuthi nansi into uNkulunkulu uthe mangimazisele yona ebantwini. Okay. So ke ngokulonto leyo yenza ukuthini yenza ukuthi abantu ke ngoku ndiye kubo abantu ndibazise ngayo so ke okay nansi into engisengathi ngiyishiya wathi mase ngibazisile abantu but yena uzokwazi ukuthi the more abantu seyazi ukuthi bayivile imessage ngabadlulisela imessage futhi even nalendaba yothando abantu yafikelela kubo ukuthi babonakale abantu beyibona ukuthi indaba yothando likaNkuluNkulu sebeyabe understand ngoba njengoba ndikhona apha namhlanje ndizokwathula even the movement kule practical part ukuthi kwanye maybe ebuza usisi apha ukuthi sendihambe kangakanani nayo le gift maybe since ke yalokhuzwa since yakhulunywa empilweni yami. So ke I movement ngenye yezinto ke esendiqalile ukuthi sibe nayo for ukuthi abantu sikwazi kubafikelela noba kwanye maybe bakuphi indawo kangoba sinayo iWhatsApp group esinayo apho sinabantu bama provinces ahlukene lapha eSouth Africa sinabo even aba abroad lapho sikwazi khona ukuthi sishare izinto sinikeze even a way forward ukuthi okay lena into sizoyihandlisha kanje lena sihandlishe kanje ukuze sikwazi ukufikelela ebantwini abantu okoqala kuyo leyo movement ukuthi sizokwenza ukuthi abantu mabalive uthando lukaThixo ngoba apha emhlabeni ngisezocacisa ngendaba yothando uthando lukaNkuluNkulu I-movement sibiza ukuthi God is love movement. Okay. So ke uthando lukaNkuluNkulu abantu kokuqala kuyabonakala ukuthi abal understandiswanga ngendlela epheleleyo ikhona indlela abayi understandiswe ngayo but bekabonakala bakhona phishoda khona. So ke namhlanje ndizozama ukwenza into efana naleyo ukuthi ngeke nibavezele nje elinye side lokuthi bakuthethwa ngokuthiwa God is love kusho ukuthina uma kuthiwa uThixo luthando so ndiveze elo side iqala because ufuna uqala ukuveza elo side ukuthi uThixo luthando ngakuthini nazo izinto zokuqala then ngedlule ke manje ngiye kukuthini ke manje ke ikhona i-commandment awashiya nayo uNkulunkulu wathi we must love each other but lapho sisazongena lapha ke sisazongena sa highlight nje kwamanje yeah kungasa highlight asiqedele lapha right ngoba sisazoyigena kuyona ake ngiyabonga okay so ke u-practical part ke wakhona ke ukuthi ke yini esengiyenzile kwanye sengihambe kangakanani nayo indaba egift like kuba ngo2010 after uNkulunkulu wangazisa ngayo le ndaba lena ngakwazi ukuthi because ngalolu sikhathi leyo angangizwa ngicela amandla kakhulu okay before ngize apha nansi enye into bengifuna ukuyisho ukuthi since bengichaza ukuthi abantu masebeyazile lento lena yagxila ezindlebeni zabo nasezinhlizweni uNkulunkulu wathi uzophinda futhi ehle azoyiconfirma lento ke manje ibonakala practically nakubani na ongabo kanye maybe ubeyithandabuza acho ayibone ukuthi nansi lento obukhulunywa ngayo yayibo okwamanje ngiunderstand kona ukuthi nami ayikakenzi ngalendlela ekhulunywe ngayo kodwa zikhona kona ubungqina endiye ndibufumane ebantwini ngoba emveni kokuba uNkulunkulu engazisile ngayo angizange nami ngihlale kwangahlaleki because ndandiziva ukuthi njena amandla amaningi eNkulunkulu asangishiye nawo ngalesa sikhathi bengisasanda kuyiva. Okay. So ke bengiya esibhedlela ngiya ema clinics ngiya nje endaweni ezinabantu so abantu lapho ngibathandazele bephila abantu but not ukuthi kwanye baphile bonke andifuna uqamba amanga
hayi ukuthi wanye wonke umuntu ubevele aphile. Bakhona kodwa engisho ngabo ukuthi ngabe uthola ubufakazi and abanye ngabona isimo abebesebebhekene naso ukuthi ngiyani uNkulunkulu wenzile umsebenzi phayana, and abanye wabavulela even amathuba emisebenzi. Bakhona nenibaziyo abangamakhansela nje banthetha nayo isimo esasibheda, kodwa bathi ukuthi bafike uNkulunkulu wawenza umsebenzi ezimpilweni zabo. Nabanye abavuke eguleni, abanye uthothwanye wayilahlekelwe ngumndeni, ilungu lomndeni. Omnye ngikhumbula ukuthi wanqina ngendaba yokuthi ube khona imali bezingaphumi zakhe, so isikhathi eside. So ke manje ezomali zisho zakwazi ukuthi ziphume. Nomnye wayelahlekelwe umntwana wakhe, ndikhumbula even nomnye ubhuti wayelisotsha naye uthi kade wayekufuna umsebenzi, kangoba wade wanifonela esitsho nje ebonga ukuthi uyabonga kakhulu, ngingasamkhumbuli ukumkhumbula. Ethi ndathi ukuthi dimbeka isandla, uNkulunkulu wathi wamvulela umsebenzi, usesebenza emasosheni after isikhathi esiningi ezama ukuthi awuthole umsebenzi but ungade ivuleke iminyango. So ke sengisho ukuthi nginabo nje nobufakazi enabo, nokuthi ke enye into ke nayilena ke enye le yale movement, and bebeni invitele even naseMpumalanga. uNkulunkulu wenzile nalapha umsebenzi. Ukhona nomnye nje bethi inyawo belingasavume, bengakwazi ukuhamba, ehlutshwana ngamazinyo, bekunzima nokuthi akhulume. So ngengambeka isandla, uNkulunkulu wawenza umsebenzi empilweni yakhe. Ndive ngefoni sengibuyile nami ukuthi kule ndaba bengi-invite kuyo, echaza umama ufundiswa la be-invite khona. Ethi hayi ubebonga kakhulu lwasisi loyana, uthi inyawo lakhe nje kangoba wayefuna nokuya nasemncwabeni, washo wakwazi noku-attenda. Waya emncwabeni, even namazinyo lana ogqirha bese bonakala ungathi ayabehlula. Empilweni yakhe uve umehluko kakhulu, uyakwazi nokuthetha nje ngoba enfonela umama loyana. So into kanjalo nje okay. Khona le yesithathu ke, ithi ke, has he or can he demonstrate his gift, or when will it start? I think usuyiphendulile. Sengiphendulile. So usowuchazile. Sengichaze ngangena lapho. Yebo impela. Hayi kulungile. Asiyeke la. Asingene nje kuze sokwazi ukusave isikhathi. Singene kule wena ngendlela obuyiplane ngakhona ukuthi uyiplane kanjani. Siyabonga nje, siyabonga nangemibuzo bazalwane, ngeke iphendule yonke. Mangathi waseyiphendula yonke kungafanele nje sibe neepisode yokuphendula imibuzo because mningi, but nje ngisho ngithi nalo ube nenhlanhla ukuthi abuze akwazi ukuphenduleka, but sibuzele sonke anyway. Asingene kuliya namhlanje. Alright, sorry, angiphinde ngithathe lona ithuba ngibonge kakhulu ku-Ikhotha Media. So ke ngizocela nje ukuthi ke ngiqale ke ngingene oludabeni, ngizocela futhi ukuthi uninyamezele babushabango. Because nginamavesi nje ayinqwaba. Akunankinga. Alright, mangibonge ke. Okay ke ngizocela ke futhi ke ngiphinde ngibonge, ngiphinde ngi-acknowledge uHoly Spirit okhona phakathi kwethu. Ngibone babushabango uthanda ukumveza uHoly Spirit imisebenzi yakhe. Amen. Nokuyinto ebaluleke kakhulu le yokuthi imisebenzi kaHoly Spirit, because nyani asikwazi ukuthi mangaba uzothetha ngoNkulunkulu ungaqali acknowledge uHoly Spirit. Because uHoly Spirit nguye okunikezayo ubulunko, akunika ubuhlakani, akuguide, wenza yonke nje into nendlela yokuthi into kanye ikhulume ngayo. That is why sometimes sikhulekela yena umoya ongcwele ukuthi angenelele, ngoba nguye osenzayo ukuthi sikwazi ukuzenza izinto ngale ndlela kufanele ukuba sizenze ngayo, singazikhulumi ngendlela yethu ezoveza thina, kodwa kuvele uNkulunkulu kwinto nganye esiyenzayo kunjalo. Okay ke mangemosha isikhathi, ngicela njena ke ukuthi ke ndisho ukuthi ke ongicingela ukuthi ke sengichazile ukuthi ke into ethini since bengeke ngafika la iKhotha Media. There's no need ukuthi ngiphinde yona again. So ke indawo yokuqala nje ngizokhuluma ngayo ke indaba ye movement kaNkulunkulu. Ngicela nje ukuthi vele ngiqale ngayo kuqala, so that ngizobuya kwezezinye. Because ngicabangela ukuthi if ngoba ingathindi kakhulu lengapha yona, kanti no ayikhondi kangaka. So indaba yale movement ke bazalwane sibiza ngokuthi yi-God is Love movement. Sengishilo ke ngathi ke sikhona, sinayo igroup kwa WhatsApp group apho abazalwane sihlangana khona
Kodwa igroup yona sibiza ukuthi Faith Revival ngoba sizama uactivateana ukholo lwethu lapha sivuselelane ukholo singabantwana bakaNkuluNkulu ngoba kahle kahle asikhethi futhi phayana kuyo bazalwane akutsho ukuthi okanye maybe singabantu bebandla elithile lapha yana akuthathwana nangebandla futhi asazana namabandla wethu eyona into sijongile nje qha ukuthi makuvele icebo likaNkuluNkulu emhlabeni ngempilo zethu and senze sure ukuthi uthando abantu bayalifila bangavi nje abantu bekuthiwa bayathandana okanye siyathandana ngendlela kaNkuluNkulu kodwa babe uthando bengalifila abantu ngoba kuhambe kwabonakala ukuthi lento yothando ilahleka ebantwini ilahleka emakhaya yalahleka emishadweni yalahleka kuma communities yalahleka emabandleni kuningi nje apho ubona khona even nasemisebenzini uyabona ukuthi abantu kahle kahle akusathandwana so ke manje ke imovement lena ke yona izokwenza sure ukuthi ke okokuqala njena iyayithini iyakhuthaza okanye izodemonstrator lento kuthiwa uthando ebantwini ukuthi makhulunywa ngothando kukhulunywa ini njengoba ngisho ngithi singabazalwane abehlukeneyo sizodemonstratelana uthando kahle kahle lobuzalwane nansi into yokuqala singapheleli apha ekubonakaliseleni abazalwane kuphela sidlule sibonakalise uthando ebantwini kuma communities siphinde futhi sibe ngabantu uthando olusikwazi ukuli-applya even nasemakhaya ngoba kahle kahle ingathi uSathana sikhona istrategy wasibamba ngaso sokuthi alintshontshe uthando and iBhayibheli iyatsho lapha ku2 Timothy ukuthi ngamaxesha okugqibela kuzophola uthando so uthando njengoba kubonakala ungathi lupholile ngoku even nasezinkonzweni liyashunyayela kodwa uyayifila indaba yokuthi but uthando alikho ncama okanye likhona for abantu abathile not ukuthi uthando umuntu alifumane ngalendlela azofila naye ukuthi yazi ndiyefila ukuba ndiyathandwa apha so nami ngithandabuza lonto leyo so ke ngesinye ke sesizathu eso esizokwazi ukuthi siyenze nokuthi ke siphinde futhi sikwazi ukuthi sibe ngabantu abashumayela uthando lwaNkuluNkulu ebantwini sibazisa abantu ngothando lwaNkuluNkulu ngoba uthando lwaNkuluNkulu bazalwane iyona into uThixo wathi mayidala okanye uThixo uidentifyeka ngothando iidentity yakhe uthando ngoba uThixo luthando okanye ngicela nje ke sifunde lapha yana kwincwadi kaJohn First John chapter 2 verse 9 sizodlulela naku10 He who says he is in the light and hates his brother is in darkness until now. Hey Jesus, amen. So ke ngoku iyayichaza ke ukuthi lowo othi uselithandweni kodwa uzothi umzalwane wakhe loyo usebumnyameni until now. Eva until now. Hey bona mayicho kanjalo hayi. Diyabela kwenye level. Until now. So nje even now ke siyabona abazalwane ukuthi ikhona into yokuthi akuthandana kuyazondwana into nje yasecaweni ukuthi hayi singabazalwane and igama nje lilodwa liyazichaza mzalwane so which means kukhona ukuzalana phakathi kwalento le so if abazalwane okanye abantwana bakaThixo bangake bayithini lento yothando bayizama ukuyidemonstrate abanye nabanye bayidemonstrate abanye kuzoba easy ukuthi ihlabathi okanye izwe libabona abantwana bakaThixo ngoba ngaphandle kothando uthando ukuthi liyakwazi ukuthi lingave okanye manyithi kunama benefits akhona elithandweni so if siyathandana singabantwana bakaThixo ngalendlela kaThixo ngoba even nawo amathando ahlukene ndizokwazisa apho ilentuka yalahleka khona indaba ngoba uthando uNkulunkulu wayidalile loluthando analo yena ngoba yena uluthando and ukhona indlela wayidalela ukuthi abantu nabo balidemonstrate ngalo uthando kwabanye kodwa uSathane wafika wayidisturba yonke lonto that is why ubona abantu bethanda izinto ngendlela yenyama nothando abanalo luthando lezinto zenyama bagqibele bejabulisa inyama inokuthi bajabulisa uThixo so nawo waphifika lahleka khona ngokuyabona ukuthi oluthando uThixo alifunayo ebantwini alusa exist ncama elona li-existayo leli lezinto zasemhlabeni ingaka abantu bebulalana benzelana amayelenqe ngoba ngani befuna izinto zasemhlabeni zenyama not ukuthi bathandane ngothando lukaThixo kahle kahle abantu abasathandani but kuthandwa izinto
abanazo. Yeah. Zezona Yeah. zinto ezihamba phambili, uthando lwabo lukwezi zinto, not Yeah. komnye umuntu, kanti uThixo yena ufunani? Uthando lolu. Amen. Yebo. Amen. Sorry, so ke iyatsho iBhayibheli laphayana uthi umzondayo kumzalwane wakhe kwi darkness kusho Yes. sasebumnyameni usadinga light. Amen. Amen. Verse 10. Amen. He who loves his brother abides in the light, and there is no cause for stumbling in him. So ke loyo obuthandayo umzalwane wakhe uthini, uhleli ugxilile okanye uhleli ethandweni kaNkuluNkulu, kusho ukuthi usayibambile Yes. lento efunekayo, ngoba kahle kahle silahle njengoba ngithi silahlekelwe, kudingakala uhlobo lwabantu abazobuyela eluthandweni likaThixo, bahlale bazinze elithandweni kaNkuluNkulu, babone mangaba uSathana sekengenelela ukuthi manje njengoba sekuqala ndiba nekhwarelo kanye nomzalwane wami ndingaboni ngasolinye, ngoba iBhayibheli iyatsho ukuthi mangaba unengxaki naye jikele ecaleni enilungisane. Yeah. So okulungisana manje abantu abasakwazi ukuthi bayenze indaba yokulungisana. Abantu indlela abalungisana ngayo indlela ukuthi kanye basana emacourt, balungisana ngokuthi okanye maybe babizelana inkabi if okanye maybe abasakhona la bengaboni khona ngasonye. Yeah. And lonto ibonakalisa ukuthi ke ngeke uzenze into ezinjalo umuntu umthanda. Mangaba unothando uyakwazi umuntu uma umbona ukuthi uyithandanga indlela okanye enze ngayo, uyakwazi ukubonisana naye, ube khona indlela ubonisana ngayo than ukuthi uthathe izinqumo ezizomhlukumeza ziphinde zihlukumeze even abanye abantu abamsurroundile. Yebo. So ke nanzo ke into yesibini ebengifuna nje ukuthi ngichaze ngale movement. So ke kuyo yonke ke lento ke sizama kona ukuthi ke sibe ngabantu abayigxilisayo phakathi kwethu kwi-movement, into enjalo sibe yi-movement yabantu abaziyo ukuthi ezi zinto sisazi applya, noba kwanye kubonakala ungathi bayancipha abantu abanjalo, kodwa siya encourageana ekuthini ake uthando olusingalivumeli ukuthi maliphole, ngoba kuyabonakala ukuthi lipholile uthando kulamaxesha. So njengoba lipholile ake siqale solibuyisela emakhaya uthando, ngoba nasemakhaya nathi siyakwazi ukuthi noba sikholwa sithini siede ekuthini kungavisiswana ngoku sikholwa. Siphinde futhi even nakwi-community seze the very same. And ke ngaphandle koko lento yothando akusho ukuthi wanyibhekiselele ebantwini kuphela labo abakholwayo, even abantu abangakholwa uthando bayalidinga kulibonakaliselana, ngoba nasezweni njengoba sokukubi kangaka ingenxa yokuthi kuphele lona uthando ebantwini. So mangaba ke sinale movement efana nalena izokusincedisa ekuthini ke ngoku njengoba ngitshilo ngathi ke sizomane esikwazi ukuthi sibe nendlela esenza ngayo, siqale sifundisane thina, sibonisane thina, siphinde futhi sidlulele nakwabanye if ikhona indlela esingenza ngayo, ngoba zininzi indlela esingenza ngazo just kuyobonakalisa uthando. Manje ngithetha ngokuthi zininzi indlela, ngizama ukuchaza nokuthi ukhona nje nokuthi okanye sithi nje singaba abazalwane be-movement sikwazi if okanye sinayo indlela yokwenza, if nanga umzalwane wethu phayana kuyabonakala ukuthi nangu umzalwane indlela enganakekelanga ngayo, akukho umuntu onesikhathi sakhe, kodwa siyazi lo mzalwane uyakholwa, kodwa uyazibona izinto ukuthi uphila phansi kwemeko ezinzima ngohlobo lokuthi okanye nokuncedakala kwakhe kuqinyawo. Kodwa thina njengabantwana bakaThixo abanelihlo lokubona nelinothando, siyakwazi ukuthi lonto siyithathele ukuthi okanye sithi abazalwane ke sizame nje umsusa kulanhlungu lomzalwane. Leyo into izoshiya ibonakalisa uthando likaThixo phakuye. Nezinye ke zokuthi ke sometimes kuba khona ukuthi abanye babantwana abakhulayo ngenye yezinto lene serious esingayithatha kancane kodwa ikhona iyaqhubeleka. Kunabantu ofumanisa ukuthi bakhula ngaphandle kwabazali babo ababazalileyo, ufumanisa ukuthi wanye umzali washona, or maybe utata nomama akasekho. So ke ngoku mangaba kunjalo lo muntu lona ukhula akana direction, and ke ikhona ke nala tendency yokuthi mangaba umntwana ekhule ngenamzali, abantu okanye akhulela kubo sometimes bazizihlobo, sometimes noba ngabaphi abantu abamkhulisayo, as long umntwana engayena wakhe akhule ngohlobo apho ufumanisa ukuthi bayamhlukumeza, and akakwazi nokuthi angareport aphi, ngoba ukulapha elala khona echola khona ukutya enzelo zonke izinto. So manje okanye maybe esatshiswa ngazo zinto ukuthi okanye maybe noba kungakhona umuntu nobumhlukumeza ngoluphi uhlobo, but abemsabisa ngezinto ezithile abebona ukuthi akakwazi. So into ezifana nalezo, so sizokwazi nokuthi sikwazi ukuthi sincedisane nabantwana ebangaba bekwenzeka ukuthi siyazi ukuthi emzini omthile umntwana kanamzali, hayi ukuthi wanye sizogumba ukuthi kwenziwane,
bakhona abantu abango-social worker for umsebenzi ofana naloyo. Yeah. But thina if siyabona nje ukuthi sikhona isidingo sokuthi nathi singenelele emntwaneni for ukuthi simncedisane naye ngokwengqondo ukuthi okanye maybe ingqondo yakhe ingakhuli inalantu ukuthi akasenamzali, makalifile uthando ukuthi bakhona abantu abakwaziyo ukuthi bayivale la gap le ukuthi ngoku akasanamzali. So akwazi naye ukuthi azibone engomntwana efana nabanye abantwana, engazukhula ude ubone sokudala ukuthi lo mntwana kade wahlukumezeka. Sibe sikhona singabantwana bakaNkuluNkulu, sikhonele for nezinto ezifana nalezo njengangumzimba kaKristu. Siphinde futhi okay sengishilo lena. Okay ke nalena ke ukuthi ke abantu sikwazi ukuthi ke sibabeke izandla, since ke ndisho ukuthi uNkulunkulu wathi abantu babeke izandla. Okay. So if bakhona abantu ukuthi okanye bafuna ukubeka izandla bathandazelwe, sikwazi ukuthi sibe nendlela esenza ngayo, sikwazi ukubafikelela abantu, kube lula ukuthi siyofika ebantwini ngoba indaba yokubeka abantu izandla akusiyona into elula ukuthi ufikelele ebantwini. So abanye babantu bayibacela nje ukuthi bathandazelwe apha over the phone. Okay. So ke mangaba ke esi-movement okanye sizoba nazo indlela esi-strategize ngayo ukuthi abantu sibafikelele kanjani, then ke sikwazi ukuthi siyenze lento leyo. Kodwa ke zikhona zona esizenzayo inhlelo sesiphezulu kwazo nangona kodwa ke zingekathuthuki ngalendlela esifisa ngayo ukuthi zithuthuke ngayo ukuze sikwazi ukuthi abantu sibafikelele ngendlela efanele, senze ngolohlobo lokuthi bayancedakala. Okay. Mawuthi sibafinyelele like ne movement nehamba nonke like nenza kanjani? Ndiyawuthanda lo mbuzo loyo. So andithi ngishilo ngathi abantu sinabantu bama provinces endawo ezahlukene. Yes. Yeah, so ke manje ukuthi if sinaba abantu maybe sothi okanye baya se-KZN bakhona okanye eLimpopo, bakhona eMpumalanga noba kuphi nje nakhona eGauteng nase Free State. So ke sazi ukuthi abazalwane bethu laphayana bayakwazi ukuthi ba-organize something ezogadarisha abantu ukuthi bakwazi ukuthi bakuthi uzofakwa umthandazo okanye bezobeka izandla ikwazeke kalula. Okay, ngathi ifana ne branch ukuthi eKZN kune branch yakho eLimpopo kanjalo. Oh, okay. Something like that. Oh. So ke nje ukuthi ke isincedisana because phela akukho lula ukuthi if kwenye province unga-understanda ezinye izinto zamanye ama-province ngalendlela abantu bakhona ba-understanda ngayo. So kuba lula uma usebenzisana nabantu bezondawo. Then ke manje wazi ukuthi okay ke ngomhlothile kunento ethile endaweni ethile sizokwazi ukuthi sifike umsebenzi wenzeke ngendlela engafani ukuthi ifanele ukuthi yenzeke ngayo. Kungazuba ngathi abantu abafikelelwa ngabalendlela lefanele ngayo. Okay. Yes. Hayi ngiyakuzwa. Yes kunjalo. So ke nokuthi ke kona ke lena iphinde ifane okay nje kube khona la networking, bekhona ukuba networkeka ukuthi umsebenzi lo kusikwazi ukuba nalo network nje iqhumana kanjalo ukuthi sikwazi ukuthi suthuthukise even okay ngisekhuluma ngale ndaba yama province nokuthi ngokwezidingo zabantu babeliliso nabo kwezondawo ukuthi okay apha siyabona ukuthi ikhona le gap yokuthi siyabona ukuthi le uthando okanye njengendaba yokuthi yabona sometimes kuba khona abantu othola ukuthi bahlala ezitratweni laba bantu laba bayafuna usizo sometimes each and every day bambe ezitratweni bafuna imisebenzi, ukhona indawo bagadarisha kuyo ke mabesebe kanye bezihlalele kanje. So ke manje na siyazi ukuthi into enzekayo apha kwi country yonke into efana naleyo. So ke siyakwazi ukuthi ke nakhona if sinayo indlela yokuthi sibathuthukisa abantu not nje bathuthukisa kakhulu ngoba angeke sibe nazo means zokubathuthukisa ngalendlela ekufanele ukuthi abanye babe bathuthuka ngayo. Kodwa kukhona okuncane singakwenza ifana nokuthi okanye maybe abazali khona abantu nje most of the time abantu baba nazo nje impahla kodwa abasazisebenzisi impahla zizihlalele nje lapha ya. So abazalwane abanenhliziyo yothando lokuthanda abanye abantu bakaNkuluNkulu bayakwazi uqokelela lezo mpahla ezo athi noma inze nginazo nazi sithathe lezo mpahla sihamba siyaphayana sipha abantu if uyabona ukuthi mina ndinawo amandla ukuthi okanye senze i-soup kitchen bakwazi ukuthi even into efana naleyo kube yinto ababenzelayo. Uyabona ukuthi abantu at least ngakhona ukuhlangabezeka kwabo kungabe sokubhekwa nje kuphela ugovernment ukuthi hayi
yonke into ngogovernment yabo, Yeah. noba sibe sinayo nathi into esingayenza. So ke sengisho ukuthi nje na as much as uba ugovernment nakufanele wenze umsebenzi wakhe, kodwa nathi ngoba lento bengikhuluma ngayo uthando lipholile, zikhona izinto ekubonakala ukuthi if bekuthiwa nathi siyazenza into ezinje, abantu ngaba bayalifumana uthando, bazi ukuthi bakhona abantu abaziyo ukuthi basenayo inhliziyo yokuba ngabantu, Yes. nokuba nothando kwabanye abantu, not ukuthi because abantu ngokusebathandela abantu ukuthi yini abazoyibenefita kuye. Yabona nalo uthando osukubonakala ungathi landile ebantwini. Yeah. Okay ke sidlule. So manje ngizocela njena ukuthi ke senze kanjani. Okay, sisenza even ne reconciliation kuma families, because ngenye yezinto andiyazi ukuthi wona lena into ke maybe wami ngabuza wenza kanjani reconciliation kuma families, because ama families maningi kangaka. Yeah. Yes. Akusiyona into elula kona leyo, kodwa zikhona izinto la ufumanisa ukuthi mangaba singabantwana bakaThixo, okanye omnye uyakwazi ukuxoxela something obonayo ukuthi ayimvisiswana yikho, okanye futhi kwa umzalwane kwayena ku family yakhe ayikho ukubambisana nokubuyisana, yabo. So zikhona izinto mangaba okanye yabona, okanye into engathi ningayisho nje kulena iphathi. Yabona kunezinto since ningabantu be social media, kukhona into apha ku social media endiyayirealize ukuthi njengoba siphela kuyo i-fourth industrial revolution. Yes. So yona ke i-fourth industrial revolution isizele nezinto ebesingazazi, ebesizithatha ngokuthi wanye maybe zinzima ukuthi zenzeke, yabo. Kodwa nivela zenza nje zaveza lula, kangoba ndiphawula ukuthi if yakhumbula kuqala bongekho izwi ukuthi ungayovela even nase TV, yabo. Kodwa njengangoku sekuyakwazeka ukuthi umuntu nje nakhona apha njengoba ku community nibe nendlela enenza ngayo nje efana nalena, then umuntu abonakale evela eTV into bezingabonakali, bezingenzeki kalula. Kufuneka ukuthi maybe uzodekwa SABC ukuze kuba kanjalo. So lonto leyo lento ku-social media ive yayenza yaba simple, ngokuthi i-message yakwazi ukuthi bafikelele ebantwini kalula. Ngibona lonto le. So ke into engifuna ukuyitsho ke ngalena into ngithi ke kuma social media ngoba akhona lana wabantu abangabazalwane nabantu futhi abangabona abazalwane, yenzela wonke umuntu nje, yabo. La ufumana khona ukuthi kunezinto leza social media nazo ezibancedayo abantu kwingxaki ababhekene nazo, ubone ukuthi if bekuthiwa bingekho lanto bebengayenzanga lento, kusho ukuthi lo muntu uzophila phansi kwesimo esibhlungu kanje ixesha lonke. Okanye maybe ubomi bakhe bonke ingakhange ide iyasombululo into efana nale, yabo. So ke ngokubathi mabebabizela apha bezohlala phansi, into isho iqala kuxazululeke even nenkinga zasemndenini, okanye maybe even nomntwana, khona umntwana like, okanye ezininzi nje ngifuna ukuzichaza ngobunjalo bazo, kodwa nje zininzi. So senthethe ukuthi ke lanto ngeke ikwazi ukuthi bathi abantu because some of them abakholwa benza nje i-social media ukuze kukwazeke ukuthi kuxazululeke ingxaki zabantu ngalondlela zixazululeke ngayo, kodwa ubone ukuthi ziyaba benefit abantu lento abayenzayo. Umsebenzi omhle for i-country ukuthi bayakwazi ukuthi baxazululele i-problems abanye abantu ngalendlela benza ngayo, ngoba zininzi into engizibonile ezinjalo. So ke nathi ke asikwazi ukuthi sithi sizothi singabantwana bakaNkulunkulu siveze ishaye nje thina ukuthi sithembele ebantwini abanjeyana kuphela. Thina ayikho thina ethu role esiyidlalayo ukuze kukwazeke ukuthi nathi sibe nayo indlela, ngoba sometimes thina singabazalwane asikwazi ukuthi sibe nezinto esikwaziyo ukuthi sizimele ngohlobo lokuthi nathi into ethile siyayifunda into enhle, kona zikhona izinto esizenzayo ezinhle, kodwa zikhona ezothola ukuthi sibambe lanto ukuthi singabazalwane ungathi lena into asifananga sizifake kakhulu kuyo, kodwa ibe izoba i-solution. So sengisho lokhu ke ukuthi ke abantu abanama problems kwanye kwimindeni ofumanisa ukuthi kunengxaki, ingakhona indlela nathi singenza ngayo ukuthi kube khona ukubuyisana phakathi kwaleyo mindeni, then abo bantu baxazululekelwe zi-problems ezikhona, ngoba phela akusho ukuthi njengoba khona social media bonke abantu bayalapha. So ezinye i-problem nathi siyazibona ukuthi hayi ingxaki leya, nathi nje sike start i-initiative yokuthi siyayenza lento ukuthi siyaxazulula i-problems zabantu zingandi kangaka ingxaki ebantwini. So ke okunye ukuthi ke siphinde futhi ngoba kuyenzeka futhi ngendlela uSathana esebalahlekise ngayo abantu emhlabeni, wabenza wabenza bangayikholwa indaba kaNkuluNkulu,
nabanye ebethola ukuthi bebeyikholwa indaba kaNkuluNkulu kodwa kuthe ngokuhamba kwexesha kulento ebengike ngayichaza ngathi uNkulunkulu uthi abantu uthatha ngokungathi yena akabathandi abathatha ngokungathi akabathandi. So ke manje abantu abanye bade baphelelwa even akukholwa abasakholwa ncama abanye abantu kuNkulunkulu ngoba bathatha ungathi hayi akabathandi. And ke kube khona nabanye ofumasa ukuthi bebeke bakholwa bahamba ba give up ba backslide. So into leyo efumasa uba ingathi nalabo bantu sibalibele. Yes. Kanti uNkulunkulu sithembile ukuthi make siphinde sikhumbule ukuthi hey aba bantu uThixo sabathanda. Yeah. So ke singabona abantu esingomele ukuthi sike siphinde futhi senze sure ukuthi asirelax asihambelani nalanto ukuthi singabazalwane becawe ethile. Yes. Ngoba icawa kona zi right zikhona kodwa khona into osokubonakala ngathi sisuke sathanda kakhulu icawe zethu. Sorry. Sathanda icawe more than lento efuna nguThixo. Ngoba icommandment angiyazi ivoice yami inokuqhawuka phakathi manje. Askis. Askis hayi. Disturb nje. Ngiyaxolisa kakhulu. Amen. Yebo. So into yenzekayo ngisachaza ngayo lo ndaba leyo yokuthi abantu kubonakala okay uNkulunkulu uYesu Kristu kahle kahle wasishana lo myalezo lo ukuthi masithandane mayithethe ngokuthi sithandane usho ukuthi ke sibathande nabanye abantu not kuphela abakholwayo. Ke so ngokulento izosidinga ukuthi ke sibe ngabantu bemovement abaziyo ukuthi kahle kahle asiphushi into yecawe kakhulu ngoba icawe isibambezele asikwazanga ukulenza icebo likaThixo ngoba icawe ezininzi sinama vision wazo and kulonto leyo kufocus kakhulu kuma visions but le ndaba lena yokuthi umyalezo lo kaNkuluNkulu ukuthi kumele siyawuhambisa emhlabeni nokuthi si demonstrate icharacter yomKristu apha emhlabeni zizinto ezo ofumanisa ukuthi zihambe zangasabonakala kangoba even abazalwane sebekhona manje abazalwane sebe understand yonke into most of the time naba understandwayo uyayibona kodwa ke bakhona ngisho ukuthi abekho abayibambe ngohlobo lokuthi bayibambe ngalendlela uNkulunkulu afuna ngayo. Bakhona abazalwane abayibambileyo kodwa bakhona nabazalwane ofumanisa ukuthi lento yokukholwa baye casualize nje abayivezi ngalendlela kwezinga layo. Abantu baqabele bengayiboni kwindaba yokukholwa bangasiboni nje nesidingo sokukholwa ngoba emlonyeni bayasho bathi bayakholwa but izenzo azingqinelani nento abayikhuluma ngomlomo. So ke nokuyinto ke leyo eyenza ivangeli lingadelivele nabanye abantu babone ukuthi there's no need ukuthi benze pha ngoba aba bantu bayabazi basiyahlangana nabendaweni ezithile kodwa bazibiza ngalelo. So ke manje yiyo ke leyo ukuthi ke manje njengabantu abakwi movement ezodemonstrate uthando lukaThixo ebantwini nalaba abantu labayana nabo masenze sure ukuthi siyabafikelela. So ukuthi siyabafikelela nabantu abanjalo sikwazi ukuthi siba bancedakale ngohlobo abangancedakala ngalo. And at the same time even abantu abasezibhedlela kuqala abantu babenayo lanto ukuthi bake baye nasezibhedlela bayokhulekela abantu lapha yana babone abanye abantu because ezibhedlela abanye abantu abanazihlobo abekho abantu ababanikeza uthando abekho abantu abafike nje bake babavakashela. So at least makhona abantu abanenhliziyo yokuthanda abanye abantu. Yes. Yayazi lena akusinto ilula ezinye zezinto masizenza okanye ezenziwayo ezibonakalisa uthando ayilulanga kodwa kudingakala lona uthando ifana nokuthi wanye even obuyasebenza esibhedlela omnye osebenzayo esibhedlela ifaka nalo uthando lwabantu lo msebenzi unzima kakhulu ifaka nalo uthando lwabantu kodwa if usebenza khona enalo uthando uyakwazi ukubanyamezela abantu ngendlela abayiyo lapha ya. Yes. So ke ngezinye zezinto ke ezo esizinenhlelo zazo ukuthi ake zingathi ziyabonakala ezizinto sike sibonakale nje ecommunityini ukuthi laba bantu nalo uthando bayaliveza kangangoko ngendlela bangakwazi ukuthi baliveze ngayo nokuthi futhi senze umzimba kaKristu kube khona ukubuyisana. Yes. Ngoba kuyabonakala ungathi si divided kakhulu singumzimba kaKristu. Ayisaveli le ndlela uNkulunkulu afuna ngayo. Yokuthi azokwenza ukuthi abantu mababonakale njengoba kuthiwa singumzimba kaKristu kahle kahle le movement izoveza okanye iyafisa ukuthi kuvele lonto okanye ukuthiwa ngumzimba kaKristu
Yep. if kukhona abantu abangabazalwane kwakuyenzeka even nalapha kwento njengoba ngikhuluma ngendaba yomzimba kaKristu okanye abazalwane abasemabandleni kuyenzeka ukuthi ube sebandleni but ebandleni into yenzekayo uyamkhonza uNkulunkulu futhi uthembekile uyayenza yonke into efunakalayo uNkulunkulu agculiseke ngendlela oziconducta ngayo ngendlela ilizwi olithobela ngayo Yes. but kwenzeka ukuthi umfundisi angayiboni lento ibona uNkulunkulu ngawe and kwenzeke futhi ukuthi utreateke ngendlela apho ubona khona ukuthi awutreateki ngendlela ukuthi ezi zinto uNkulunkulu azivezayo empilweni yakho ziyakwazi ukuthathwa serious nazo apha ebandleni so ke ngoku ufumanisa ukuthi uNkulunkulu labo bantu uyabadinga kubasebenzisa kodwa bavalelekile ngoba phela ebandleni bakukhona i-vision yakhona Yeah. so wasebandleni kufuna kulandelwe le vision noba uNkulunkulu angakhuluma athini ngenxa ye-vision yebandla akwazi ukuthi uze naleyana eyakho into ngoba i-vision ithi yebo uthola manje abantu bavalelekile lapho umsebenzi kaNkulunkulu awubonakala indawo kusukela lapho ke manje akwazi ukuthi kwenzeke ngalendlela ngoba ezinye zezinto yena babusha bangu engizofuna ukuthi ngisho hayi ukuthi uNkulunkulu uyehluleka ngabantu apha emhlabeni into yenza uNkulunkulu evela ungathi uyahluleka ingenxa yokuthi udale umuntu ngomfanekiselo wakhe ukuthi amfuze and emhlabeni wathi ke abantu let them rule yabo kanye let them have dominion. Yes. So ke manje abantu if abayisebenzisa idominion yabo apha emhlabeni uSathane uyazenzela unothanda. Yeah. And ke kulento ngisayichaza ngizama nje ukuveza lento yokuthi uThixo apha emhlabeni ayikho into akwazi ukuthi ayenze engayenzi ngomnye umuntu engayenzi ngomuntu. Yes. Ngoku if abantu abakho available abakwaziyo ukuthi basebenze izinto uThixo afuna ukuthi abanye abambulele zona yabo njengalena endiza ngayo lento lena ngiyayazi ukuthi I understand kakhulu kodwa mangaba kuzokwanda abantu abazothi uNkulunkulu mayikhulumile bathathe istep yabo zizokwazeka ekumane ziyazivela izinto ukuthi uThixo nange manje siyaqala usebenza ifana naleyo thanda nembulele yona lento if kwanye kuthiwa siyayimela singamakholwa sike siyeke lanto nje kube siundermineana sibheka nokuthi wena usakweliphi ibandla wena yakho idoctrine ithini zonke ezo zinto ezo sike sinake nje lento esho lelizwi kaNkulunkulu sifocus apha nje lizwini ukuthi nansi into efuna nguThixo yebo Yep. so ke ngisho ukuthi kukhulu esingakwenza emhlabeni but if ke sihambe siza ngokwamacawa sizoyitreata ngokwamacawa ke but icebo laNkulunkulu lingaveli and ke enye into nje nandise kuyo le ndaba ukuthi mangaba abantu ofumanisa ukuthi bangamalungu kaKristu mangithetha ngamalungu kaKristu angithethi njengoba umzimba kanje sithi singamalungu Yes. ilungu kaKristu kuthethwa ngomuntu owembulakalelwe ukuthi manje mina eyami irole apha kuKristu uyazi identity yakho ukuthi uKristu mina undembulele ukuthi ndizoba linyawo if uzoba linyawo if uzoba sisandla ndizoba sisandla yabo if uzoba lilihlo ndizoba lilihlo Yebo. if uzoba indlebe ndizoba indlebe so iwona ke emalungu kaKristu ke lawo eva izinto ngendlebe kamoya ubone into ngendlebe kamoya utsho uthathe uze nezinto ngendlela kamoya and nokuthi ezinye zezinto njengoba ndithena ke elithandweni kukhona even ngithena ama benefits wakhona mangaba senza sibonakalisela uthando sizokwazi ukuthi abantu ba benefite izinto ngendlela emnandi ezokwenza ukuthi babe noxolo ngicela nje sifunde ku kuncwadi leyana yase eMagalatians Galatians chapter 5 verse 19 verse 22 that 22 yes 22 Galatians chapter 5. yes Galatians chapter 5 Verse 22 uthi, but the fruit of the Spirit is love, joy, peace, long-suffering, kindness, goodness, faithfulness. Yes. Amen. Yeah. So the fruit of the Spirit is love. Nansi yokuqala. Fruit of the Spirit. Bese ziyalandela ke zikhona no joy, kindness, faithfulness, njalo njalo. So ke ezo zinto ezo zi-fruits zikathini zika Holy Spirit. Uthando ke nalo luvela khona apho zibe sezilandela and kuthiwa eyona inkulu kakhulu luthando. Which means if thina siqinisekise apha into yonke sayiqinisekisa nje apha elithandweni ukuthi okay ke yakona ke zikhona intshumayelo zininzi and ezi right nazo zifanele bashunyayeze zona but ake si specialize apha elithandweni sike si improve because uthando lufuna si improvile noba uyi individual
but try uku-improve uthando lokuthanda omnye umuntu nelokuthanda uThixo kuzokwazeka ukuthi izinto zenzeke ngalendlela uThixo afuna ngayo, nabanye batsho babenefite i-fruits of the spirit from you, ukuba yi-faithfulness, because mangaba uthanda uyakwazi ba faithful. I mean Yes. mangaba une-fruit of the spirit uyakwazi ukuba faithful. Makukhulunywa ngoba faithful, ngoba faithful even nasemshadweni wakho yebo. Ngoba ezinye ze-problems ezikhona zi-problems zokuthi abantu abekho faithful emishadweni, Yeah. abekho faithful emisebenzini, abekho faithful nakwezinye izinto. Amen. Amen. So ke manje lonto le yenzani, yenza ama-problems bafacane, because ngoba bikho faithful kwakho iyakwazi lanto ukuthini ifirishe back to you ngokuthi usathane ngoba si-strategy sakhe ukuthi aqala kubonise into ngathi nansi ijonge inhle uyigijimele, once uyibambe agqiba akuthini akureward abese yak-expose, because abantu abaninzi nansi i-strategy ababethe ngaso and siyafana, asehlukanga, siyafana, sibabethe nje strategy esiyi-one, but abantu abade bafuna ukubona, Yeah. noba sebeboniswa abafuna ukumamela. Yabo. So ke lonto leyo zezinye zezinto ke esifuna ke ukuthi nazo ake sizenze zigqame, because if singaba nesa spirit nje siyi-one qala thina nathi sokuthi sibe nalo uthando lukaThixo lube khona apha ezinhlizweni, silivumele lisebenze, ezi zinto zizoba easy because asizuzenza ngawethu amandla, Yes. uThixo ozosenzisa ngoba senza ilizwi lakhe. And enye into engithanda ukuthi ngiyiveze yile yokuthi mangaba uthanda sube uobeya uJesu Kristu kuza kwakhe apha emhlabeni wa-obey uThixo ukuthi Yes. mandize emhlabeni nangona ndikulevel kaNkulunkulu. Ngoku iproblem yabantu bengathandi ukuthi bathande ingoba bafuna ukwehla. Ukuthanda kuhambelana noku-obeya. Yebo. So manje omnye akafuni ukuthi mina ndingazehlisela ubani, yabona, ndibe mayengubani uba ngathi ndizehlise for yena, ndimenzele ukuthi, yabo. Yes. If awufuni kwehla ke kusho ukuthi ke awumazi uThixo, ngoba ikhona ivesi etshoyo apha Yeah. ethi mawungaba ungenalo uthando kusho ukuthi awumazi uThixo futhi awukhange umbone, yabo. Ngoba Yes. uThixo luthando. Okanye ngicela nje ke sifunde lapha kwenye ivesi laphayana eku-1 Corinthians, no, 1 John chapter 3 verse 16. Verse 16. Yes. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Okay, ngicela uphinde nje ngexolisa. 16. Yes. By this we know love, because he laid down his life for us, and we also ought to lay down our lives for the brethren. Yes, nathi ke sifanele ukuthi sibeke phansi ubethu bomfo our brethren, because ngani naye wayenza lento le, Yeah. wayibonakalisa ngeaction, which Yes. means nathi sifanele ukuthi sizehlise, sibeke phansi ubethu bomi kuze kuvele okanye maybe indlela esizazi ngayo siyehlise sibeke phansi kuze kuvele uKristu. Once saba ngabantu abanjalo kuizi ukuthi uthando luvele, and uthando wesikhathi luyaluvela emhlabeni ebantwini kuma communities bazoya bembona noThixo ukuthi hey, uThixo makuthethwa ngoThixo kuthethwa ngala okanye kuthethwa into enjena ngoba siyibona kulamuntu leya. Yebo. Siyalidemonstrate uthando lwaNkulunkulu ngalondlela, which means akuzuba yabona le ndaba yokuthi simane sishumayela kakhulu ilizwi, sithi ilizwi lithi sibe thina singali apply. Yes. Ingakho abantu uzobona ungathi abade abasalikholwa ilizwi ngoba babona ukuthi kwasanathi siyalishumayela ilizwi ivangeli, Yes. but asiyenzi lento ekuthiwa mayenziwe ngoba phela ivangeli is not all about ukulipreacher. Yes. It's also ukuthi wenze njani futhi uthi put into practice. Yabo. Nansi into ebalulekile ngayo igospel. So ke manje masingayenzi ukuthi ke sibonakalise sidemonstrate le ndaba yelizwi. Kanti apha elithandweni ilapho ke sidemonstrate kalula ngoba abantu bayadinga ukuthandwa. Yebo. Imost yabantu abazange bathole even uthando ebazalini, abanye bakhole bengenabazali. Abanye uthando abalicholi nje nasemisebenzini, bayahlukumezeka emisebenzini ngoba nokhona kuyenzeka sometimes futhi akuthandwana phakathi emsebenzini, nisebenza nonke kodwa niyazondana ngokunisebenza nonke ngenxa ukuthi ngusathana ufika afake leso spirit leso. Kanti mangaba unayo i-spirit of God siyakunceda ukuthi ezo zinto ukhawuleze ukwazi ukuthi uzibone. Okay ke ngoku ndizocela njena isikhathi okay sizocela nje neke sifunde ulona uJeremiah chapter 15 verse 16. Your words were found, and
I ate them. Your word was to me the joy and rejoicing of my heart, for I am called by your name, O Lord God of hosts. Amen. Alright, bengicela nje ukuthi ngifunde nje apha esiXhoseni, ikhona indlela engisholo ngayo apha esiXhoseni. Okay. Afumaneka amazwi akho ndawadla. Amazwi akho kum aba imihlali nemivuyo yenhliziyo yami ngokuba ndabizwa ngegama lakho Yehova Thixo wemikhosi. Okay, bendicela nje kwesisingisi. When your words came, I ate them. They were my joy and my heart's delight. For I bear your name, Lord God Almighty, or Lord God Almighty. Alright, so ke njengoba isichazela ke bazalwane le ndawo ukuthi ke uNkulunkulu waweva amazwi akho uthi afumaneka amazwi akho wawadla amazwi akhe amazwi akho kuma aba yimihlali nemivuyo kusho ukuthi uNkulunkulu usho ukuthi lo mzalwane waba delighted ngamazwi kaNkulunkulu. Yebo. Amazwi kaNkulunkulu mangaba siwadla siwafumana ayasenza sigqibele siba nejoy kanye siba nolonwabo novuyo olufanele eludingakalayo ezinhlizweni zethu ngenxa yokuthi wona anayo incasa amazwi kaNkulunkulu. Ilizwi kaNkulunkulu mangaba lithethwa ngospirit kanye ngomuntu onomoya aliveza ngendlela kamoya ngoba sometimes kukhona ukukhuluma ilizwi ukusenyameni lifumanisa ukuthi nobe lithetha but aliniki meaning. Yeva nje umuntu azikhulumela nje kodwa mali khulunywa ngumuntu esemoyeni kaNkulunkulu lo muntu loyo iba khona into efikayo pha enhlizweni ivakali kamnandi ukuthi lo muntu lento ayithethayo lena nje yandiyakhe yandiphilisa. That is why sometimes uyobona abantu ezinkonzweni beba ngabantu ofumanisa ukuthi makushunyayelo waba excited. Yabo la excitement leyana ababa nayo iqhamuka ekuthini kusho ukuthi kukhona umoya ekhulunywa ngayo le yanto leya. Then ke manje iba excite apha kubo ngaphakathi ngoba iyaxhumana ospirit. So ke ngoba umuntu naye uyispirit so kudingakala ke manje izinto zenziwe ngomoya. Wathi izinto zenziwe ngomoya kuba lula ukuthi abantu bayifumane idirection kusho kukwazeke ukuthi ke abantu babe ngabantu abafumana even nejoy ezipilweni zabo babe delighted ngempilo ngoba impilo angeke abantu bajabuliswe nje kuphela ukuthi kunezinto abantu abendlela benza ngayo nabazeselayo ukuze beve ijoy. Bathi bazijabulisa kanti lezi zinto azibakhi kahle ziyaba destroy at the same time. Kone ulonwabo bayalithola kakhulu futhi kodwa kube khona apho ufumana siba olonwabo balitholayo lihamba liphelele sami. Sometimes abanye bagqibelelise sebesezingxakini abangakwazi ukuthi bazixazulule. Hayi ngicela sibambe lapha but ke iyona ichaza nje ngendlela yokuthi into yenzekayo abanye ke bayi rejecta into seyikhulunyiwe yebo ngokurejecta kwabo kanti bavulela uSathana ukuthi uSathana enze kanjani aqhubeleke umsebenzi wakhe ewenza ngalandlela bevele eqhubeleke owenza ngayo. Zisho nengxaki ke ngoku zingaxazululeki ngoba even ugovernment ngiyakwazi ukuzixazulula ingxaki ezingaka abantu ababhekene nazo if abantu abayenzi into esho ngoNkulunkulu ngoba into eyamoshakala ingenxa ukuthi ukonakala ekuthetheni kwaNkulunkulu kuze kube kanje emhlabeni. So futhi into ezawulungisa ukuthetha kukaNkulunkulu ngoba zange yenziwe into eyayichiwa uNkulunkulu eyithetha kuAdam. Waphazameka apho so kwenokubuyela kwabantu ukuthi izinto zabo zibuyele ikwayindlela eyiwani ukuthi ilizwi lisezaphinde futhi lithethwe emntwini kube kuye ukuthi rejecta or uyalenza. If uyalenza izinto ezinhle ziyeza, if akalenzi uSathana nawakho umsebenzi uzoqhubeleka nawo awenze. So ndicela nje ukuthi ndime apho. Ndiyabonga kakhulu ngalo ithuba egameni leNkosi Yesu Kristu. Amen. Amen. Hayi cha siyabonga imessage yakho ibeclear nje futhi akuna nembuzo eminingi engikuzwile nje ukudlulisa kakhulu imessage yothando because uNkulunkulu ulothando ukuthi masingaba nothando kuningi esingakunqoba yilokho engikuzwile kube kanjalo. Amen. Yes siyabonga kakhulu umfundisi uDumisane Mngambi siyabonga. Kufanele ngabe ngikubiza ngopresident ngithi president Dumisane Mngambi. Yebo. Hey ake ngidlulisa nje le message ukuthi ongakamthatha uJesu abe inkosi nomsindisi. Uyayizwa nje uyamuzwa umfundisi ngendlela achaza ngakhona.
ungaba nalo uthando kodwa mawungena Jesu uthando lakho uthando nje olubi nje wena ungathi mina ngcono mina ngiyathandana nginalo uthando angifani nalabo bathi bakhonza noma bathi basonta banenhliziyo ezimbi uma ungenayo uJesu Kristu uthando lwakhe lolu nje lwezwe olubi until wamukela uJesu abe inkosi nomsindisi then uzoba nothando olulungile oluright kanti nje futhi uzothola ukuphila okuqala la emhlabeni kuye kwingona phakade siyabonga kakhulu nje bazalwane nakwena mfundisi siyabonga kakhulu sibonga nje futhi nasemakhaya ngesupport yonke eniyilethayo nakuma channel partners inkosi enigcine inibusise nje nonke sinithanda indlela ezimangaliso amazwi akho okugcina nama contact for abantu abangakawatholi. Alright, okay, ngiphinde ngithathe ithuba ngibonge ngalo leli thuba. Yebo. Amazwi ami okugcina yiwo lana ukuthi bazalwane emakhaya ngithanda ukuthi ngilithathe ithuba ngibonge kakhulu because kwi-video yokuqala beke yaphuma ngiyazi ukuthi kwanye kwasanami ngize lana ngiyazi ukuthi ngizokhuluma into abantu abangeke bayi-understand futhi nabazoyiperceive ngendlela maybe negative ngendlela abangayi-perceive ngayo kodwa ngimangale ukuthi baninzi abantu abakwazile ukuthi bangive futhi bangizwe ngalendlela uNkulunkulu angichazele ngayo ngohlobo lokuthi ngibe ngibhizi ngama calls ngena ngapha nangapha noba ngilela kusalaleki kahle abantu bengifonela even na abroad so ke sathe sabona ukuthi okay kangoba naleyo le group ngaba abazalwane abathi hayi ngeke siyadinga ukuthi sivele sivuleni igroup bengayicingi nokuyicinga sivuleni WhatsApp group sayivula ke lo group leyo and abazalwane sinabo lapha yana siyashare abazalwane izinto ezininzi and kunezinye zezinto babusha bangu angazi kwanye maybe if ukuthi ngiyalithola elinye ithuba kusafuneka sikezochachiza izinto ngoJesus Christ kunento phakathi kuJesus noChrist ekufanele icacisiwe engisho ukuthi most yabantu abayazi so that bazoyibamba kahle indaba yegospel bayi-understand because ezizinto bazalwane aziyi ngokuthi okanye umuntu ushumayela kangakanani ziya ngokuthi zembulwe kangakanani because ungashumayela kanti sembulwa asikho salento ishumayelayo so ke manje lena into bazalwane iveza enye into ngoNkulunkulu if ungathwa iyachazwa nje kahle ixesha likhona so ke ngithi ke bazalwane sinalo group ke siyaxhumana nabantu siyenza izinto kangoba kule movement siqale khona lapha kule group ukuthi okay uNkulunkulu njengoba enembulela kanje ake siyenzeni ngolihlobo endembulela ngayo sizokwazi basibafikelela abantu so sesiqalile zikhona izinto esesiqalile ukuzenza nesisazimisela ukuthi sizenza sikakakwenzi konke kodwa ke kukhona esesiqalile ngokwamandla esinawo so ke nako nje ebengathi ngiyakudlulisa ngibese ngishiya wona ke ama contact numbers ama contact numbers ke ngu073 5852 990. Sibonga kakhulu mfundisi. Inkosi ikubusise. Ngomusa ngiyathemba nje ukuthi le othi kufanele uyicacise kaJesu noKristu. Yes. Hayi, ngiyathemba solithwala ithuba. Amen. Yebo, ikwazi ukuthi icaciseleke. Siyabonga Nkosi ayiqhubeke nje kusebenzisa ikubusise nasemakhaya sendanda indlela esimangaliso. Inkosi inibusise. Ngomusa wenkosi uJesu Kristu siphinde futhi ihlangane kwivideo elandelayo. Amen. Amen.